Doi thap tilang baru. Usembut Menteri Rangba ke Jelawa Presiden Tensong ula pelaj kali kitnyut nak benda ke senong lau jen riu lingba project village sanitation and waste management balayo jing rabru nak skim chief minister special fund ke Songdor khadar lak tingka apa keren menta kesengi ke arf sautrik urisaw arjar puar ba Presiden loong ba ke senong lau jen riu ke di kawain ki senong ke babun ki riu krau ki balami nak ni kisnong ulong ke jing pelaj ke kali kalong shibenta ban wanra ke jing ko jing suba hapo kisnong ki thau lingba ke sanitation committee hak bai de ba dor khas balai ba Presiden ula kular ban pendap ke community hall balamang nak skim chief minister development fund ke ba khasan lak tingka hakani singi la dan langru ke kertong NPP jokanong thamai constituency ke kong Jasmine Lingdo ke kertong kongres ke Dr Bamida Kharkongo urang ba snong uba SB Kharchandi UMDC ke rong thamai constituency uba Latib Lang Kharkongor lembat kiwe Ngai poblei hani ka por ya ka komiti snong toroi ha ba sipenya kurang snong kalau jenriu ka di ka snong ka ba don burom ka snong ka ba mi riu krau jo ke jalan mikla jomi malayo I hangi ki opun ki senior officers ke la song thai pastor pat ki wei ki ramba rasa ka dong ka snong dia dan lang ruang ni EMGC dan burung jengi dalam tiklang di long kami di long pa di bersama paro. Nasotenat banwan hari step bangin pelat pada yang terkali baswa bangin pelat na ay kajing terkudo ay ba kami kali kan long sisa kajing terku na kabenta kapul kesuba lemba sanitation committee jong kaposnong basno baharu banyari yasmar nang ba kan ay ke jisakri ke pata ya kani kesnong baru kiri kabenta ka bahar hakudai bat ko to memorandum dan juga estimate ke bayang asnong ke sana ngalakula sisa bangin pendek kita yin snong ibarit dan nilai ibadon tam hadu kata ya kaniru na tempau ba Muslim shoot in period ika sanction na period dan sedang tiniti kayo tiniti na kita dengan ay kulay na makataya hipro ng sosno na kalpu ng pedok atong iya kailang resulta na kabenta pangkentiw ya kajimbit kijingbian kaput kusuba patunjuk kasyong suk kasyong smart rengkat ni telang batabor district administration batikna bapera bakajong sorkar na tentu ya kunung sosong paro dominera ya enam jong kajela kejumi kesnong kejumi bak kajati kejumi paro